lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailinga ti tinagan Afara, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas pammabungad, makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilingad na kumamet itinagan Afara. Tinak ibinglay ita kat saan a maipapan kan ayat, no di kat maipapan itinagbalin apadas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innem kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kaniading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua alalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging ga inton bigat, saan kami kano ang maka-exam? Ora siyak nanang, masapul nga agbayad akon iti test paper me. Naibos pa yan ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasitan iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga agi-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana? Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil-ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil-ilad na, ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata diyo tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nana? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra ija karwasan no kas dyan awan klase mi. Uray syakmet nanang. Nagagetak mat at tumultulong kada kayo ama panaglablaba ka naglaklako. Maala, baybay-an yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nanti kinasadot na. Di kayag danag, tasya kun ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamot kan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok ngagpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan paykat manin isa ang tayo ang inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya kumatnam naman. Anya ti kayat mong aramida kaya? Sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbeng nalaeng nga rod, asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisinamot ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ora siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamandaran na kasta Elvira. Tano mauma ak. Panawan kayo talaga. Anya? Tasi ka pa'y tinakarit amang ibagay ti kasta? Awanan kay ti baing Melchor! Nay, adda kamet kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umaya ko maumutang iti kwartam no dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na bali tabayadak matlaadagos. Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mat nga uray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo. Kwarta mo't nga isublem, kasjay. Ay katwan kasinsin.
Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin at talaga. Iso na lang ta awan met kwarta kasinsen. Ha? Saan ka mat siguro atuleng kasinsen? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan met nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. Noan niya kasinsin. Paporsyentuam, kasta ka di? Ay, 10%. Anya? Ay sus, nagdakulan ngay kasinsin. Ay, no marigatan ka, di ure agpirok ka lang diti sa bali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Ha? Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga min seminar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta aya, kat kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Oh, atoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni tatang. Imbaglaang nga igatang yu iti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti abdim iti pagadanan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tay kumaumibat kinkwana. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagap-gapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kay manugot iti kayat na. Ay na, kitnodan da ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kit kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatadapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo't asimangpot ka, anak ko. Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos padagiti tao asaan ang makalipat kinkwana, nanang. Ay na, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Naisipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat inom iti arak tar aramidam. Talaga ko na. Makarangrang ka nga. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y ko lamot at tulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigrigata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay ngang sipat ka ngay. Katpud no matibagbaga. Anay ko. Tingimat ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Agad mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Uston. Hindi mo pang-orday tayo. Gamawalis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka anuman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisinak una yan. Nagsakit ti tiyan ko. Tas lakpay maulaman iti bisin. Anya, ala, kasano day to yan? Sapay awan pay mat ni nanang.
Mabit lang, takitak no, dapay nabati nga ina po iti kaldero, Sige, manang. Dapay ina po ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dag. Ano sampay lang taglabay iti asukar, Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang addanton asumangpot ni nanang. Ada ihawid na ama sida. Sige, manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talagan. Ala, mangan ka nga rudan, ading ko. Ala, kasano dahito yan? Tumatlat na tiguri-guri yun, nanang. Anya nga iti aramidak. Di ka agdanag anak ko. Patsik ang maikatmat na ang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man amo, nanang. Amang ano napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Pasensya kayo noon. Talagang amin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan nga min atila pampanunutan yo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang, Mangalak, iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging saan pa'y anaimbag ni nanang? Ano sampay laang ti makitagad, Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Wan, manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayang daan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadag iti murangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumidla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading. Sumipmutan. Anyang iti pangrabyon tayo, manang. Naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga no karkaro nga agsakit ni nanang. Gapo iti stress na kanitatang. Unay na yun tibiyag. Hala, gusto day tan ading ko. Tirumbang nga ramidan ta. Katagagat ta. Kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayo nga agbisin? Nanya kay tiar aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan Ha? Kwa anti? Apay, saan ka nabisinan naglaba? Nabisinan, anti. Matlagayam. Ay, kat mangan ka nga rudan Pagkakaimas amakan ti anda dito Namakas na jakmat makapangan. Pampanunotak ni nanang. Kas damatan ni ading ko. Manghanak iti naimas. Ngam isuda. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala. Balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Agpaiso, Auntie Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan ti tangdan mo ang naglabawan. Sige, Auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Kasla damat tao iti kusina. Nakasasok.
Ni nanang mati aglutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag ako. Nalaing ngamin dagiti doktor ka nurse anangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarutan. Katagyaman akan ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan anangaywan kanya. Kabayatan ti pa nagsakit ko. Jakla amun no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatigda kayo ngamin unay. Iso nga aramidon mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang? Ang mga numabagnat kayo. Narigatan. Agin na kayo kumapay. Itikas na, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaol ako no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasimmangpat kayon anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. Inoyaw kan kinatkatawan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Nga mapay. Gapoy ti bukayo abalon ko. Kanayon kano abukayo ti sidak. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibado. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang. Katawaan damot ti butbut a uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Anak, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Iga-edukit di tag-eskwela. Iti kasta, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga iga-admit agadal. Iti kasta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kandang tagtagibasit kanyak. Jordan, anak. Uray syakbat, nana. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wan, anak ko. Kasta ti kasayaatan nga aramiden nyo. Pagbalinin nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin. Di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arapa apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak kano akasarita. Juan, umay ka iho. Sobra ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasarita nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Imbagak ngamin kan kuha na nga ibiro kan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na. Ken naragat nga eskwela. Iti kasta. Sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket amom ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yun, sir. Wen, asik ka tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso timon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, ket dagiti gradom. Nasken apagtali na edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Wan, sir.
kat agyaman ak unay. Dakil atulong da ito'y kanyak. Saan lang para iti panagadal ko. Nadikat agraman iti pamilyak. Agyaman ak sir principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis kan naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana, tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, Ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko ija Amerika. Agam mauray no kasta. Kayat ko nga inal daw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ay, iwan Ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isunto ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, Ma'am. Wan, saan ba't kit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Sikalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, Ma'am. Kang runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Ayun, Ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Kat agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nanang? Adda ngamin ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dino kay kano, nanang? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Adda ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance wenno academic sponsor inton sumrakan iti kolehiyo. Talaga, nanang? Uy, isumutimbaga ni ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysayaat, no da kayo tagsarita. Iso amapan kanto iti balay dawan. Imbilin na matlaan ngamin ti ipapan mo ijay. Taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apaman na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong parakan ka, oh. Wow, adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayong gatangan ka na. Anya? Ket agyaman ak nga rod ading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jayo, kasarsarita na ti may sa aperen. Oh, ay, Detan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, Farah, anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamaudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti ado arikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mata nakaturpos. Gusto daytan Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basi kapag sasangwan tayo.
Anak ko ay. Nanang! Nagyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo amin ay kayan. Maisubli amin kan kwa na apamadayaw. Congratulations, Ading! Thank you, Manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan, anak ko. Agyamanak, Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Dahito yung tibungan lagi ti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Huston, Jordan. Kita mo, agsangit manan ni Nanang. Ha? Di kayang danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang umati marikrik na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa'y lamamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Maminsan pa'y agyaman kami manan kadagiti likes, comments ken kablaawyo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Ket pagyamanan mi unay ti kanayon nga ingkay panagdangdangag kadagiti drama tayo ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biagita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Melanie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Melanie. Tubuak ti Curimaw, Ilocos Norte, ngam agtrab-trabaho ak ita dito'y Baguio City. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. Barang malag-anan met to'y barokong ko, numayibkas ko tirik-rik naak. Agingga ngamin itakat na lang tupay laang itilagip ko, ti pasamak anang ipaay iti saem iti biyag ko. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Kayat ka na sa wanday na nga gayan ayatan, Melanie. Katwan inaklon ka nga roden, di agayan ayat tamutan. Ay na, agyaman ako na Melanie. Kunaklakid din no awan namnamakan ka. Anya? Anya nga tanong dumanong kamin. Iti kasta, pagsasaritaan tayong ti panagkalay sa ta. Anya? As in? Talaga akayat mo kat dumanon kayon adagos, Oliver? Una, 35 kon, 32 mon. Mapanan ti tawan. Mga no saan tanton amadaan ti anak. No itantanta pa lang ti panagkalay sa ta. Wan ngam awan pa'y makatawan, manipod na gamam mo ta. Kan talulaang matabulan ti panagaram mo kanyak. Amamon ta pa'y kumamat at itunggal may sakbay ngagkasarta. Ay kit, mamamutan to titunggal may isa ka data. Kabayatan ti panagdan nata. Ay ayatin ka. Ay ayatin nakmet. Isungawan nga rot palikot. Agkalay sa takid din ta na sa papay. Magagaran ako na madaan iti anak. Anya? Sika nga rod isuti ko nam, Oliver. Nakaluto akong bakit. Mangan ka pa'y. Sakbay asumrag ka iti trabaho. Ay, no, wow. Nagsaya at gaya man ti ada asawa na. Ada agluto, aginaw, aglaba, kan aglinis dito yung apartment ko. Siyempre mo na. Di mo't inkarik apagserbian ka.
Agingat maudi nga angas ko, bakit? Alawanan. O, kat agidantan aamangan lakay. Guna. Anto iti plato, kan kutsara. Ati matin na po eh. Agyaman naglakay. Kati paborito mapamigatan. Daing, kan linambong nga ugot ti kamuti. Wow! Talagang amom dagiti paborito ka. Una, rumbang lang amok. Tas ikakat nga ron ti asawak. Mala, manganta nga ron lakay. Aywan kayam. Kunak man no kunam amapan ka agsapol iti mabalin mo apagtrabahuan. Ay, uwin. Rumurak, apaman na makapanaw ka bakit? Aglinisak pa ito apartment. Hello! Good morning, everyone! Good morning. Wow! Nasapa kayo na, Melanie? Yes, of course. It's Monday, you know. Ay na, blooming ang Mrs. Friendship Maaliwalas ang mukha. Sinabi mo pa. Oo, ikaw na. Ikaw na ang bagong kasal. Ah? Ay, oo nga, no? Ay, bonggacious friendship. Ay na, saan la dahita? Bagong sibog pa Sika talaga, Maki, Angam, pero angam. Kumusta nga kadamat kaibdan na friendship? Siyempre, naragsak. Ngamin, ada kain inagaw ko iti ulas. Ada agluto, aglinis, kan aglaba kadagiti mureng ko. Ay, wow! Bongga! Ay, nagsayatan nga no kas na friendship. Sana all. Ay kat agbirok kamat ngaminan iti kapkap na kam. Tapno saan kan apuro sana all. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom lakay? Ada ka di matlang na-applyam? Ay, awan pa yung bakit? Nagmalmalama ka nagsapsapol Jaylee. Talagang awan? Okay lang day talakay. Patsyak ang makasapol kan tumatlaan. Sabay ko mga rod bakit? Wen, di ka di maawanan iti namnama. Ay, wen gayam. Anya day ta, Oliver? Ang mga nuwan ta kwartam dita mabalin na buludan. Pangan ano am iti kwarta lakay? Maala ko may iti hulugan na motor. Iti kasta, nalaklaka ka makasapol iti trabaho. Narigat yag kumpumyot namin. Narigat mo ti magmag na. Sapay, nagpudot ti panawin. Sana bale, tasyak to ti mang bayad iti binulan. Sige. Manungay ti kasapulam tapno makayruar ka iti motor. Umanay siguro ti 5,000, bakit? Okay. Agkuyog tangaro darumar inton bigat. Tamapan ko i-withdraw ti kasapulam a kwarta. Ay, uwan bakit? Kat agyaman ak unay Kumusta kayo mat dito'y, Melanie, anak ko? Okay kami laang matnanang. Imbag man ta nakapasyar kayo? Tanda na kayo baga kanya. Nga aging gaita kat awan pa'y kano trabaho ni Oliver. Ha? Di mo ibaga si katimang bibiyag kan ko na. Kuha nanang. Saan lang adayta? Nangala pa'y gayam iti hulugan a motor. Di kat sikat agbaybayad iti dayjay. Wala nang. Angam di kay madanagan. Tasaan mat ngagsarsardeng ni Oliver ngagsapsapol iti pagtrabahuan na. Inal daw matarumrumuar nanang. Sigurado ka at trabaho ti sapsapulan na. Ha? Anya ti kayat yung asawa nanang. Ay sos, agpaliw ka na imbaga na ko. Saan agapot ako na ama panagsapol iti trabaho kat mamati ka matadagos. Nanang, amok asaan yung akayat ni Oliver para kanya. Ang agasawa kamin. Iso apa nga asiyo ta aklonan yun ni Oliver akas manugang yun. Aklonag tao, inton maipakita na talaga asaan apod no ti atap ko kankwana, Melanie. Atap yung anya, nana. Asadot ti lalaki anak ki asawaam. Ha? Mano abulan ang tinapalabas. Manipod ko na nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Nga maging gaita, saan pa'y anak kasapol?
Imposible mo't daytan, Melanie. Ang damat ti motor ni Oliver dito eh. Saan nga taarin mo, ha? Oliver? Oliver lakay! Sa dino ti ayan mo? Anya day, Jay? Nagpiksa nga urok. Itinsamot silid mi. Oliver! Uy! Oliver! Sigaman ganyan, bakit? Anyat orasan? 2:00 malam. Nagsapa ka na nagamit. Di mo't 5:00 ti dismissal nyo. Wen, ngam nagsakit ngamin ti ulok. Iso na sapak ang nagawid. Kastaya, umay ka man nga rotag, kay data bakit? Igukwan, mabit lang lakay. Ag-shower pa'y kumahan, barang mapukaw ti sakit ti ulok. Saan? Umay ka kiti. Nabanugak ko nakmat. Madamdaman ton, okay? Anyam! Ay! Anay ko! Apay nga agsipat ka ngayon, Oliver! Ada lalaki man niya? Anya? Apay nga rotag di mo kayat? Oliver, nabanugak ko nakmat. Amo matalaga po ang iti trabaho. Di ko nam kiti. Ada lalaki iso adi mo kayat. Di ta ka man langan. Ni, kat papanamon nga eh! Inakagbirong iti pangipapasak iti iliw ko. Anya? Oliver! Agsubli ka dito eh! Oliver! Uminom ka lang, insan. Ag-order ka lang iti kat mo. Tasyak ti makamong agbayad. Ay, kat mo na, insan. Dita ka ti kaya-kayat ko ka, Oliver. Hay ang buhay. Siyempre mata. Mang opisina ti asawa ko naman. Takal ti sweldo na. Ay, man kaya man niya. Kada nasagap ko at dama, gininagawid na kay di lugar tayo, insan. Anya tayo tayo, insan, Mario? Pulimat gaya mo kano da Melanie, ti sana makaanak. Anya? Di mat kayat mo una yan ti madda na ti anak, insan. Uwe na. Ang mas dawag. Taging ka ita. San ngagsigog ti asawak. Adda ka din makatawan nyo ngagdenden na. Awan pa'y matkid ya. 7 bulan pa'y lang tinapalabas. Manipod nagkalaysa kami. Tinasayat. Iba kami ti asawam. Tagpakita kayo iti doktor. Saan nga ta nasapa una, insan? Manulang mat abulan ti panagden nami. Naimbag kumaano natawanan mo ito. Ay na, insan. Nasay-sayat dyan nasapsapa amamuam. Tapno amum ter aramida. Ay. Sayang ti puli mano bilang. Melanie! Melanie! Nabartag ka, Oliver. Bibiyang mo. Apa nga kingkita di ka madlagsi ko gan. Lupus kan sa amin. Oliver! Puliyo mo gayam ti sana makanak. Ni manang mo Shirley. Awan anak na ka ni bayaw mo aron eh. Kan kastamot ni manong mo Ramel. Awan mo anak na iti asawa na. Miso anak ampun da iti ubing. Apa nga itala na amiris ko. Salbag! Oliver, nabartag ka. Tinasayat. Maturog ka pailaang. Agsarita tanto intol mausawan ka. Jakat na maturog. Rumana! Ang nabartag ka. Ang mga nonya pa'y ti mapasamakan ka. Agsinatakitin! Oliver! Nalawag tinangig mo. Agsinatan ko na! Agsinatan! Nawatam! Nay, apain? Ano tayo daw ita? Friday, friendship. Hi, thanks God, it's Friday. In short, TGIF. Apay ka din, ha? So, kapag Monday, maaliwalas ang mukha. Pero kapag Friday, madilim ang mukha. Di naman pagang angawan akas tamaki. Ay na, kasanumot ngamin friendship. Saan mo ta na may drawing ti ropam ka po iti kinaliday mo? Unang paiso, Melanie. Nadlaw mi ti kinaulimak mo kadag itinapalpalabas nga aldaw. Saan ka mo't asigod akas na? Apay, ada ka di parikot?
Jack man amo. Ngam, kasla nagmaliw mo ni Oliver. What? Anong ibig mong sabihin, girl? Nagbaliw ko nam? Kasano friendship? Kanayon mo anabartag nga gawid. Kansan lang adayta. Kumahabil pa eh. Ay! Wrong. Why? Bakit apay? Sinong nangyari? Ina, sus apo pakawanam. No ti pa nagbartak. Okay lang siguro. Angam no kumabil. Ay, daytan ti saan anasaya at friendship. Ay, saan lang adayta. Kanayon na pay nga isider ti kinaawan anak ni Paylaang. Ipilit na apulimika no ti lupas. Isungaging gaita katsak Paylaang agsikong. Ay, grabe mat ni Oliver. Imbag kumamit no nabayag kayon nga denden na. Angam saan mat? Awan pa'y makatawan manipod nagkalaysa kayo. Kan may sa... Ay, wrongness. Sana nasayat day tanga, Oliver. Jack magustuhan, tigas tanga ugali na. Kat, anyang iti planong itang friendship. Jack pa'y amo friendship. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Oliver. Ang no talaga nga ipilit na ti kay kayat na. Nasaysaya at siguro no agsina kamin. Nasaya at matasimbang patkan, Oliver. Atay bagan. Kayat ko nga agsarita ta itinalapat. Pangaasim, taurnusan ta ko mati amin kada ta, Oliver. Awanan ti rombang urnusan ta pay Melanie. Kinapod nun ha. Imayak tap na umay ko alaen na giti kagawaak. Anya ti kayat mo asawan, Oliver? Agsinatan. Ngamin, di nakmat lang maipaayan iti anak. Anya? Lupos ka. Iso nga aging ga ita, ket saan ka nga agsikog? Saan? Saan na pud no dayta? No manugot ka. Mapantag pa check up iti doktor. Iti kasta, maamuan tano asino ti lupas ka data. Ay na, si ka nga Rod. Tano siyak, saan ko man ang nagsikog ni Lani? Sino Lani? Di babaya, pang ipapapasak iti ilo ko. Tunggal pagkidkidan na. Iso ti pakidin na ak. Ngamin, masikugan. Kat siyak ti amatiin inawan na. Oliver. Iso adi ka mang namnamang agsinoblan tapay. Alak amin akagawa. Kat pumanawakon. Makitam, kulang tupay kay. Talaga apod no ti atap ko. Nanang. Awanan ba inday tanga Oliver? Sadot lang arudan, babaero pa'y gayam. Ti pagsakitan unay tinakam ko. Ipilit na lakit ni nalupa sa kano. Ba nag-asan mo't apod no? Ngamen, adamot ten anak mo. Kat iso ti tinagibid amanong mo aramil. Nanang. Ay, mala. Hustunan anak ko. Awan tinasaya at nga itdun ti panagsangsangit mo. Saan mo arumbang asangitan day di alalaki? Awanan modo, bastos. Sapay lako matawan to ti pagbabawyan na inton mauding aldaw. Amang ano day tuyan ti karmak. Kapo iti jak panangipudno ka ni Oliver ti amin, nanang. Anak ko, di mo ko mapanunutin akasta. Awan basol mo. Biktima ka lang tima ko na apan na kailawan itinagan ni Ayan. Nanang. Saan man atila pampanunutom. Anya nga tano, agbakasyon ka pailaan. Iti kasta, makapanunot ka itinasayaat, anak ko. Kumusta ka matan, friend? Ay, wan nga Rod. Kumusta ngay? Okay ka din, friendship? Okay akon. Awan rin pa nga pagdanagan nyo kanyak. Sigurado ka din? Sure ka? Yes. Very, very sure, mga friendship. Ay, maladingitan kami laang. Gapo iti napasama iti married life mo. Isupay sayang mat. Sapay umadanin ti may kadwang anibersaryo kumati kasaryo. Ay, true.
Ay, wan nga rod. Ang amanyangay. Talaga siguro nga aging gaijay laangan ti panagdan nami kas agastawa ka ni Oliver. No nga ta imbagam, wano impod nung kin ni Oliver ti kinaaddan anak mo, gapo iti pan nakailawan mo iti lalaki a pamilyado. Adda nga ta posibilidad na asaan na kaasininaan? Ay, uwan nga rod. Ngamin, mapanagnaganan asaan ka alupes. Taadakat nga rod anak mo. Nga isutiin po ni manong mo. Di ba? Day talang ti Jack mo. Mabalin siguro akasta. Ang mabalin mat. Nga mga nukarkaro payagurain hak. Gapota Jack imbaga ken kuana ti kinaaddan anak mo. Ang naibagak mat idikan kuana ti mo na relasyon ko. Ay, well, that's life talaga. Ado, dagiti dumtang apasamak, asaan tayo anam-namaan. Ay, tirong nga aramidam ita, ag-move on ka. Bye-bye amo na dyan nga, Oliver. Magpakasaya sila, ah? Sigurado, mapupuran mo ti kararwada. Gaputag lang langoy da itiragsak ti basol. Suron kon. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg kadagiti drama tayo. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo Amabel, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Amabel. Taon 2008, idinagam-am mo kami ka ni Daniel. Nagayan ayat kami itilasod ti talo atawan, sa kaminto nagkalaysa. 2012, idiin pasngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Kabayatan ti panagdan nami, nadlaw ko ti kinakirmet, wino kinakuripot ti asawak. Kwarta na laeng ti mabirbirukan na. Nukas jay adumawatak, saludsudan na adagos no pangusarak iti kwarta. No ibagak nga igatang ko kadagiti masapsapol iti uneg ti balay, ibaga na nga isukanon ti gumatang. Gapu iti kastoy nga ugali ti asawak na panunot ko ti agtrabaho. Aginggang ada nangawis kanyak nga agabroad. 8 idin ti tawon ti anak ko. Driver ti van ti asawak. Kanayon ti panagbiyahe na, isu asaan na unay ang maasikaso ti anak mi. Pinagyan ko nga rod ti inaudi akabsat ko ije balay mi, tapno adda mga sikaso iti anak ko. Dito'y ko nga rodan arugyan ti ag salaysay. Auntie Pauline. Apay ka di Jonathan. Already na kung itulod kan sukunan iji pagadalan. Kabalak ti mapan, kan agawid asisyak. Ay, saan ang mabalin ah? Ong tanak ni mami, no saan ka nga itulod kan sukunan? Di wa ibagbag ah. Secret talaga ito, auntie. Saan nga rod ang mabalin? Saan mat nga idaw-dawat? Ang kasanon, no adada ka sa mapasamak ka. Di siyak ti mapabasol. Saan nga rod? Basta di na kung itulod ita, kan di naksukunan inton malam. Jonathan, saan kumanatang ti ulom? Agtungtong palaklang itibilin ni mami kanya. Baro akto pa yan. Di ka madanagan, takabaala kong tibagi. O sige, ang kasaritak pa'y ni mami, itikas na, di naktuong tan. Well, basta ibagam kan ko na nga oray di na kung itulod, kan sukunan. Ngamin, kabaila kon nga oray si syaklaan. Kabailak nga urag may saak. Tay tatibagam ka ni mami ah, auntie.
Nasayat mo ta nakawag ka bakit? Apag iso, aday bagak. Anya day ta, Daniel? Adawan ngay laklako di barkada. Napintas. Kabarabaro pa ila day jay. Kumpleto ti papeles na. Kataagan ta ko ma. Iti kasta, adamot bakuna sa nekwata. Ang amlakay. Adamot kiti basit nga ornong ko bakit? Nayunam langan. Iti kasta, maited kun ti down payment. Sayang no ilako da iti sa bale. Mabalin ka no nga oray 3 gives ti balance. Imbag no kabailan ta abayadan na kay. Amumot abasip lang ti sweldo dito yung Hong Kong. Kabalan ta. Basta pag tinulungan ta bakit? Agtipid kami pa lang tapno makaurnong tamanan. Ha? Ala ka din. Umanugot ka din. Iti kasta adan tumutin bukod tavan. Kaya adan tumutin ibibiyahik. Kaya awan ton kabingay ko iti mapasadaak. Bukbukod kunton. Manong Daniel, amang ano mabalin amang ibati ka iti igatang ko iti pangrabyan mi. Kan igatang ko matlangan iti balonan ni Jonathan inton bigat iti pagadalan. Apay na ibusan ayo ti adobo asidatay iti kalman. Ti amukot adopay mo tinabati. Adapay, ngam nabangles mat nga rudan. Ay, kita mahapulin. Jak kayat nga damasay sayang amakan dito balay. Sayang ti kwarta maigat-gatang kada kita. Ha? Kontrolom nga minti ilutom. Di mo unay kaadwen. Tapno sana mabangles. Wen manong. Adto iti nga gasot. Adupay mo ti bagas sana ya. Wen manong. Adupay mat. I-budget mo daw ita para itisidain tayo ita. Ken para inton bigat. Adda biyahik ita. Rabiin to siguro. Inton agawid ak. Iso si kapela ti makamo dito balay. Wen manong. Dagiti bilin ko di mo liplipatan. Idepen nyo amin asilaw sakbay ang maturog kayo. Ken siguraduin nyo ang naka-unplug amin asaksakan. Saan kayo nga agbabad nga agbuya iti TV? Masapa kayo ang maturog. Ni, ada pa'y klase intong bigat. Wen manong. Hello, Mami. Kumusta ka ngay? Kumusta ang ti trabaho? Okay lang ang anak ko. Da kayo ngay. Kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Putno ka di, adi na kan itultulod kan suksukunan ni Antim Apuning iti pagadalan nyo? Oh, yeah! Nakababayin ngamin, Mami. Siyak lang ang titultulod kan suksukunan ta. Katawan dakto pa dagiti kaklasik. Anya? Katuan. Isungin bagak ka ng tipulin na di na kun itultulod kan suksukunan. Okay. Ngam kita ang tidalan mo, Wan? Nang rula ti panagbalasiw mo. Kita umpay nga umuna dagiti aglabas alugan. Siguradom nga awan lugan sa kanto agbalasiw. Uwan ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Ay na, kailiw ka unay, anak ko. Kaano ay ti panagbakasyon mo, Mami? Mabayag pa'y anak ko. Aywan, ni Dadim, si Mangpad ka din. Awan pa'y. Kanayon ang marabyan nga agawid. Adamat tay masapang agawid. Ngam jay laban, tilin-linisan na. Uwan saan? Kanayon nga agre-prepare. Saan ang matatao dito o nagtibalay? Ay, kastamat nga rudya amam. Nalabos, di kinagagat na. Nagagat ang imot. Apay, di nakakadik-ikan iti kwartang. Mangtad ang masapul nga daramidag. Ibaon nakpay sakbay nga kanak. Kas kumay iti agsakto. Agtimpla iti kape. Gumatang iti agduduma api sa tilugan iti auto supply. Ay na, ay una yan. Di mo latang suksukwiran di amam, Wan? Basta saan nakalakit di akabilan kanungtan. Tungpalam latan, no anya ti pangibaunan na ka. Basta saan lakit di adakas. Wan, Mami. Ibagam na ang kanyak no marigatan ka kadagiti ipapaaramid na. Ibagam kanyak no ungtan kan kabilan na ka, Wan? Wan, Mami. Kumusta kay mo ti panagadal mo? Pulay na nakaw. Okay lang matatang. Exam mi nga rodan into no next week.
Iso aday ito madamati pa nag-review. May kitsay-saya ate ma. Iti kasta ka makalpas ka iti kursom. Saan nga minabulakbol ti pampanunutam. Ni tatang mat, saan mat Kan may sa amoyo mat nga da ni Jonathan abambantaya. Ay, wine. Kumusta Japap? Kini, agalas 3 sign. Anyat oras ti dismissal daya, ta siya kung ti mapanmang sukaon. Urayom latan asumang petatang. Katnudinan kayat nga itulod kan sukunan ni pagadalan. Baro ka nun. Iso akabaulan na kanun ti agmaymay sa asumarek ka nagawid. Ay, mabain siguro Sa bagay, baro magkit din ni Jonathan. Ay, bili na mata kita natilugan nga aglabas sa kaya bumalasew. Ado, ti mak-aksidente ita. Tatang, isumati ka na yun kung ay bagbagakin kwa na. Ay, kumusta mo ni Daniel? Siyak mararana ang tunggal umayak dito Kanayon nga awan. Ay na, busy nga agman-maneho iti van tatang. Kanayon nga agbiyahe. Isu asaan ang matatao dito'y balayda. Bilibak iti kinagagat ni Daniel. Nagagat ang kuripot mo. Tipidan na kamikit din iti makan. Kan daduma pa'y mausar dito'y balayda. Ultimo pa nagusar iti kuryente. Tipidan na. Apay dagayam ugali na kasta. Awamot na ibagbagan ni Manang Mau. Ay naamuyo matan ni Manang Mabel tatang. Saan ang matagtagari? Aging ga akabaulan na. Saan mo amang ngagreklamo? Nalabit ngay supay ti maisa ang makagapuno apay ang nagambrod. Manang Mabel, apay adi mo imbaga nga dagayam kuripot to'y asawam Manang. Nukas na, impakat namanan, tikas ka nga ugali na. Katwan mat, ultimo masida, di na kayat nga da masayang. Di na kayat nga da mabangles. Sayang ka no. At apay iti na minsan, agbirok iti naimas amasida, ngam di mat nga rod mangtad iti may gatang. Ay, unak ano dinan aramidan tikas takada kayo. Bayam, tanayunak to ti ipaw ikukan ka apang allowance mo. Iti kasta magatang yu ti kayat yu asidaan kini Jonathan. Talaga ka di akas dyan ti ugali ni Manong Daniel, Manang? Ay, jak man ako. Adda ngamin takaruan na day tatao. Numaminsan, mayatmat. Numaminsan, kumaro ti kinaimot na. Anong di mo latan ikaskaso ading ko? Tinapatag saan na kayo apag-aramidan iti dakas. Saan matkit di Manang? Nasingpat mat. Ngam kaslawan bibiyang nakada kami. Basta't isang kadagulit na, kat saan nga agsayang iti makan, agtipid iti kuryente, danom, kanda duma pa mausar dito'y kusina. Bayam, kaibagak tukan kwa na inton ang salita kami. Ay, saanin Manang? Amang ano ibaga na nga agipulpulo nga. Saan? Awan rumbang apagdanagam. Siyak ti makaamo, ading ko. Agyaman angarod no kasta, Manang. Saan pa'y kadingay mauawag ni Manang Mau? Pulain? Awag na lang, idi kalman tatang. Apay, aday bagayo? Kwa. No, aday bagayo, mabalin tayo at ngawagan. Mamangan, madam ti trabaho na. Nagbakasyon ka no ti amo na. Isong agmay-may sa laang ijay ni Manang. Mabalin ang makasarita, urayan niya nga oras. Kasta? Uwan tatang. Ay, sige man, awagam. Mangibaga kiti kwarta na. Barang adamay pabulod na. Nay, apay, pangan-anwan nyo kumaitibuludan niyo, tatang. Nasyort, igatang ko kumaitibaka. Sa nabalay, tabayadak tumutlang, apaman ama idil ko dagiti baka. Mabit lang nga rod tawagan ta ni Manang Mabel, tatang. Bakit? Adalote nga ilakla ko da dito asidag ti balay. Kurso na dak ti lokasyon na. Gatangan tan. Lote ko nam, Daniel. Wen, 500 square meters. Ni, nalawa mo ta. Manungay mo ti panangila ko da. Amangan no saan tamat akabaulan lakay. Nalakalang. Kabalan ta day jay. Ininutan ta. Nakasarita kung ti akin ko kat iman nugot nga oray binulan ta bayadan. Aya?
Masaya nga anak ngamin ta napintas da dya lugar. Mabalin apatakdaran iti balay. Kalpasan na, ipaabang tan tumutay. Sabagay, ado ikan ti kasta negosyo, ti agpaabang. Naku namon bakit? Binulan tumot nga agawat ka iti kwarta Ay kat kita ang ngarot imbag alakay, no nalinis mo't lang ti papel na. Win. Siya kung ti makamoy ti dayta, bakit? Apay, manu atawanan ni Mabel ija abroad, Daniel, anak ko. Agtalo-tawanan ananang. Neka, apay asaan ang nagbakbakasyon nga eh. Next year to kano magbakasyon. Ay, kasta. Nabayag gaya mo tikada na ija Hong Kong. Win. Gusto lang matikada na ijay. Iti kasta. Makapundar kami mat kadag iti mabalin na pagbiyagan me. Inton bumakit kan lumakay kami. Ay, una. Agtrabaho kayo nga agtrabaho. Kabayatan na napigsa kayo, pay. Ay, gusto kayo nanang. Ay, kumusta ngay mati bibiyahe mavan? Napigsa mo lang. Ay, una. Nangruna, no arkila. Ay, kanasaya at agarod no kasta. Agurnong kamat tapno matulong ang mati asawam. Narigat ti biyagi jabal lasiw tao. Agururno nga kamat. Ang basit lang Ngamin, pagtintinulungan mi mat abay bayadan kan Mabel tayo loti aginatang may. Mayat matkit day ta nakagatang kayo mat tanitisan ni Kwayo. Asino ngay, tinakanagan ni Jay Lutay. Day transfer yo ka day ni tinagan yaw. Unang, conjugal property. Nagan mi adwa ka ni Mabel. Ay kanasaya at matangarod no kasta anak ko. Ala ka agawaan nyo ati agurnaw. Tapno adan to pagadal ni Jonathan. Apay nga ako orang mo ito yung pawit mo, Mabel. Ay, kwa Daniel, nang tudak namin ijay balay. Kasapulan ka nung ngamin ni tatang ti kwarta, iso a pinabuludak pailaang. Kin ninayunak mat ti allowance ni Pulin. Apa ni na yun ang pailangay kat mangmang tedak mat iti igatang da iti sidanda ka ni Jonathan? Tangdan ng tidaduma ang mga aywan iti anak ta. Ay, no kastamad lang gaya mamabaybayadan ti kapsat mo. Siyak lang ti mga iwan iti anak ta. Total, dakal matan. Suruan nan ti aglaba ka nagluto. Iti kasta, amuna dagiti trabaho dito balay. Daniel, saan mat nga iti baybayadak ni Pulin? Siyempre, mang tedak mat iti pangallowance na. Ay, awanan ti adu pa asaw. Ibagam kan ni Pulin ta oray pumanawan dito balay. Siya akong ti makamo ang mga iwan kan ni Jonathan. Daniel, Inton maminsan, di mon ik-ikan ni tatang mo. Itad mo amin kanya kasweldom. Amumat, asaan ta pa anabayadan ti luti aginatang ta. Dakkel pa ti balance ta. Ita, ingka kidin itad ka dakwada ti kwarta mat-mat gadam. Ay, sayang agtipid ka mo ta. Nay, apaya nagawid ka ngay Pulain. Ay, jak man amo ka ni manang tatang. Pagamon, tabasta kunanamat nga agawid ak pailang. Panagkunak kat nagapad ka ni manong Daniel. Ngam di na laang maibaga. Anya? Ay, Gusto matkit di Ta makapag-concentrate ak mag-review para iti finals mi. Jak ngamin makakonsentrate iti balayda. Kasla ka na yun nakasipsiputan ni manong Daniel. Un tatang, kasla banbantayan na dagiti garaw ko. Ay, di awanan ti kadwa ni Jonathan. Asino nga yan ti agluto iti kanain kan dagiti balunan na. Kabaalan ni manong Daniel day tatang. Basic. Kan maysa, nanaka man ni Jonathan. Amo nang ti aramidan na tatang. Mami, masapul ko ti uniform. Usarak into nagsala kami. May saak ngamin kadagiti napili ngag-perform inton panagbenga. aya, ay kat nagsaya atin no kasta anak ko. Anong kabailan ka di? Ang mga no di mo mat kabailan ti darang ti init. Sapay adayo ti pagnaonyong. Yakang mami. Ako pa. Okay nga Rod. Kat, tangan ka ka din? Una mami, inmay ni Antipulin itay. Inmay inlotwan. Ngam nagawid adagos. Intix ko ngamin ni daddy. Kat kinuna na apaawi din.
Awan ka diti assignment mo? Nalpas ko na. Nagpasuro ak ni Auntie Pauline itay. Kabayatan ti pa nagluto na. Kasta ka di? Mami. Maturog ka nga rudan, Juan. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Baliwan tanto manandag sarita, anak ko. Sige, Mami. Ingat ka dita. I love you. Wen, anak ko. Agyaman na. Agan-anad ka kumamata ka na yun. Nang runa iti ipapan mo iti pagadalan. I love you, Jonathan, anak ko. I love you, Mami. Bye. Hello, Mabel. Oh, apay akas lang makaungungod ka, Daniel. Di mo't ko nga ipauit mo amin kanya kasweldom. Apay nga akurang mo't tanto impauit mo. Ay kat nang ibati akmat iti para kanya. Nang ibati akmat iti gastusot ditoy no kas di arumwara. Ti ko namkit de. Inik kam mananji kabsat mo. Ken pati mo't tanji nalaing nga amam. Di mo't imbagak adi mo idapaw-pauitan. Apay talaga natangken ti ulom. Daniel, pamilyak mo't ida. Iso apang nga asim, tadinak kumamot paritan amang tad kadakwada. Una, ngam siyak ti asawam. Iso arumbang lang nga rot asyak ti pauitam. Siyak amin ti pangtadam iti sweldom. Daniel. Maudin da ito Mabel. No pauitam pa ida maminsan, agsinatan. Daniel. Ulitan. Maminsan pa pauitam ti pamilyam. Talagang agsinatan. Nalawag mo't siguro kun kaday ta. Jack amuno anya a klase ti panunot ti adda iti asawa. Imbis asurwan nak nga agbalin na parabor iti pamilyak, saan? Tasurwan nak met amangimot iti pamilyak. Banag a Jack maaramid, ngamin saan nak akasjay a klase ti tao. Imbes nga agawid kapilitan nga inrinyok manan ti kontratak, gaputa kasladyak payla ang kabailan asangwan ti asawa. Nang runa kat sang kaibagana ti sina. Miss F, maumuma akon iti kasjay nga aramidan ti asawa. No bilang taagsina kami, kasano dagiti na ipundarmi anakanagan kada kami adwa. Miss F, anya nga tatirumbang nga aramidak. Sapay kumata matulungan nak. Tuy pagayam mo, Mabel. Ken ka pagayam, Mabel. Iti maudi apasat to'y surat mo, kasla pagpilpilyan na kan ti asawam. No isuna, wenno ti pamilyam. Banak, asaan ko maarumbang ama pasamak. Panagkunak, kurang kayo laang iti komunikasyon. Ti kasayaatan nga aramidem, agbakasyon ka kat agsarita kayo iti nalapat. Padasan nyo nga ornosan ti amin, bareng saan nga agtungpal iti panagsina. Ngamin, sayang met ti binukalyo a pamilya. Kang runaan a panunutan nyo, kat ti anak nyo. No may papanmet kadagiti sanikwa anakanagan kada kayo, mabalin mo ti agpa-advise kadagiti amam mo mga abogado. Ngam sapay la kumata masulbar matlaang ti parikot yo nga agasawa. Alakastan pagayam, Mabel, kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.